ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал Обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар ҳактаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурӯсон 8 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дукомнатаак квартира дар 6 ошона қарор дорад. 67 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 235,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 91 микрорайон дукомнатаак квартира дар 7 ошона қарор дорад. 60 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш фавран фурӯхта мешавад. хона дар наздикии масҷид, садик, мактаб дар наздикиш аст. нархаш 460,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Гипразим дукомнатаак квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 70 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 330,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Худжанд райони Гулистон 7 сотиқ заминай хона дуошонага 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш
685,000 сомон. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشد گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خونه‌ای فروشی در شهر دوشنبه رایون رودکی 6 سوتیق زمین 3 در خانه هست. آب و سویتش دائمی هست. دکمتاش 100% است. کخنی، بانیا، حاجتخانه هم دارد. ریموت خانه ها زمانوی. گردش محکم است. درختای میوه دهنده هم دارد. خانه را سراچ فروخته می شود. نرخش 200,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشد گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خونه‌ای فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی محله گلبته پایان بازار کاروان 2 سوتیق زمین 3 در خانه هست. آب و سویتش دائمی هست. دکمتاش 100% است. کخنی، بانیا، حاجتخانه، دگدانخانه هم دارد. گردش محکم است. یک پدولی کلان دارد. ریموتای خانه زمانوی. همه خانه ها یورو ریمونت. در نزدیکی مکتب. نرخش 315,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشد گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خونه‌ای فروشی در ناحیه واسه 8 سوتیق زمین 4 در خانه هست. آب و سویتش دائمی هست. دکمتاش 100% است. گردش محکم است. حاجتخانه بانیا هم دارد. ریموت خانه ها میانه. نرخش 230,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشد گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک مونده نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکرتون حتما در کامنتاریا نویسین. اگه خونه‌های ما اگه ماشین اگه زمین های فروشی کوارترهای فروشی ارزان باشد شما حتما فکرتون در کامنتاریا نویسین. ما فکر شما را میخونیم. اگه جایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم پیشکشی شما میگردونیم. شما ما را دستگیری کنین. در ویدیو لایک مونین. ویدیو را پادیدی سکنین. بهترین کامنتار را نویسن فراموش نکنین برادرو. چند قید دستگیری شما بسیار شد ما ویدیوها را زود بوردان میگیریم. این هم خیلی دستگیری کنین برادرو. هزار رحمت برادرو برای دستگیری تون برای لایک مونیتون ویدیو را پادیدی میکنین. هزار رحمت. الله نگهبانی هر یک توی شما باشه برادرو. خیلی دوستان عزیز هم مکس سلامت باشین. الله مددگاری همه ما شما باشد. خیلی دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده خیلی